marchak boina chuaka mi somrukan thi insang khat zasari halani Manipur CM ni som me kumsang ni somni pathum Manipur Chief Minister N Biren Singh Chuan an state twal chung boina chuaka mi somruk an thia liam zani somthum pakhat omin insang khat zasari halani ti soin in ha zinga hian sakhom hun poimo te tel thua soibok Imphal press conference anaya Chief Minister Chuan boina chuak wanga thi chungte hena sarkarin zangna domna cheng noi nga theule liam tuarna zualte hena cheng noi ni liam na vaklo te hena sing ni sanga apidon ti asoye CM Chuan in sang khat zasari zet halni in hengzing a hian temple le biakina tel tho soya chennai nan hal sakchu cheng noi ni pein sarkarin an sak that sakle don bukani ati Manipura thil van doi thak tak thleng wangin mi sing ni chuang chu relief camp pa an la om meka midang sing ni po rang theyangin mun him lama shwayan ni ang mishing nun na hi a hluwa chenna in le thil dang ti chia te po pom the ni lauti in CM Chuan soya boina chwa nu hian security force te silai sang khat somli pakhat ruk chwa sak an ni thule heng zinga zani sompali chau mulet alani tho soya security force silai la tu te chu pekile ngal tura sia tirin mukiran ni lo chuan ala tu te man chuak turin be puyan thak don ti asoibok state sarkar chuan Churachandpur Ukrul Imphal West Imphal East le Kangpokki district ka tangkhang mek te chu anma ni khwale anomna mun chewa him taka shwai kiran ni theine turin ma alameka cabinet panel po dinani ti asoibok chief minister security advisor Kuldip Singh Chuan state chung boruak po azia omzel ti asoya boina chuak kai noya hian FIR zani sompariat zialu ani toni ati High Court in Scheduled Tribe list thak danglam turin thunei na nei lo CJI ni som me kumsang ni somni pathum Manipur High Court in Meite Nam Scheduled Tribe status pe ka tumwanga state chunga boina ne satak achu anua Chief Justice of India DY Chandrachud Chuan High Court a hian Scheduled Tribe list danglam turin High Court hian thunei na nei lo ti tho tan ni khana soye CJI Chandrachud Chuan court emo state inemo Scheduled Tribe list a tur bel paile tidanglam turin thunei na nei lo ti atira khan Manipur High Court ne na hian shil ani lo ti soin scheduled case le Scheduled Tribe da tur chungchang chu president thunei na ni ati Constitution Article 342 Number 1 a chiang takin president thunei na ni thu hi tarlanani kumsang ni November tha a Constitution Bench in State of Maharashtra versus Milin chungchang angai to na khan State Sarkar Court le Tribunal emo thunei tu dangemo in Article 342 clause number 1 a Scheduled Tribe list chungchanga shiatirna ati chhuate lo thak le ti danglam hi anti ve torani lo ti in a soye Bench Chuan Article 342 clause number 1 noya Scheduled Tribe lesa om payemo da bel emotor chungchang chu parliament in dan asiam mangcho in ti danglam theini a thunei tu dangin anlo ti turani lawati Assam Police ten cheng vaibel cheza panga ti chingpen kai noya IAS officer an man det ni som me kumsang ni somni pathum Assam Police te chuan kumsang ni som pasari atanga sang ni somni inkara sarkar sum cheng vaibel cheza panga ti chingpen kai noya IAS officer suspend lai Shivali Devi Sharma chu Thochani Khan Ajmer Rajasthana anman arwal hian athurwal pui amakpa contractor Ajit Pal Singh le midang pakhat man anibok Shivali Devi Sharma hi kumsang ka zakwa somkwa pani batch IAS officer Assam Cadre ani a State Council of Educational Research and Training SCERT director ani chin hen ha chil lai kumsang ni som pasari tanga kumsang ni som ni inkara sarkar fan tam tham tak ti chingpen chungchanga suspend ani a he min hu hian amak panen hian state pona antlan chezuita ni Chief Minister Special Vigilance Cell Chuan he thu bwai hi chuin karliam ta khan mi paruk an lo man to bokani Assam Police te hian Ajmer Police te puinain Jaipur to Ajmer National Highway bula hotel atangin Sarma le midang te hi anman ani
Chief District Judge Kota Shwain Gauhatia Shwai Kir Ngalan Itanagar Capital Region ICR UAPA Mang Det ni som Mei kumsang ni som ni pathum Arunachal Pradesh Itanagar Capital Region ICR Michen Khatin Voin Mei ni som atanga Dakar somsari pani o banhuai hot antum chudan kalani ti in ICRDC talo patom chuan Thothan ni atanga Arunachal Pradesh Unlawful Activities Prevention Act 2014 manani ti asoye patom chuan district thunei to te chuan ICR UAPA manani baka CRPC 6 sonza somli pali hnuaya punkhom khapani ti asoibok UAPA hnuaya hian police ti chuan khotlang nun ti buai thei zonga banhuai hot tum tu te chu shengin an man the ani nimina tangkhan police te hi khopui chunga ngor takin an duty zuibok ani district thunei to te chuan ICR huam chunga silai zorna dor te chu kharvek turin thupek ati chuak boka silai koltu te po an silai le amute an naiber police station a da turin ati heba ka hian zu dor te po kharvek turati an nibok ban nei tora buaina le tharum thona chwa palven thon thila dor nei to sang sang te po an dor bula poi khoina ta na man thei tur man ruwa lung iron pipe tayar le thil dang te chu da bovek turin an cha bok ani zalen thalai khovel Hope Music versus Gurugi tunge dik lauzok meni som kumsang ni somni pathum tunaya social media kaltlangin anin beitawak maya legal notice hial anti chuak tunge dik lauta zok angle Hope Music chuan zai thiam kan na siat ngai lo Gurugi chu nange ni ti hlamangin mipuite ta anron pho chuaka aron lar ta thutani kha inrem na fel tak nein an thok dun tora mipuinan ngai lain anin kara buaina chuak ta tlat mai Gurugi chuan helha tang hian lokna tel loni na soya mase Hope Music lam chuan anin rem na baka sumle pain an tran puini in an soive thung anin kara hian lalrin moi atlazep boka Gurugi hian poisa amamo wangin Hope Music ne na hian chengsing ni sanga adil tira Hei Hope Music lam hian an pengei ni in an soya mase Gurugi hian poisa hi adong lo ni in a soive thung thudik haila na ngai ta Gurugi hian Instagram live a Hope Music lam dem na thu hi asoi chuaka athu soi hi greenery mix video YouTube channel chuan an uploada channel dang po in anti chuak hei do lovin Hope Music lam hian legal notice mangin in soifia na anti chuak vele thung legal notice hi Bilalram enga and associate law firms and consultancy chuan anti chuaka Gurugi hi Instagram kaltlanga legal notice pe ka changa ni somral ma in soifia na ti chuak turin an chia tir heiba ka hian lalrin moi chu Gurugi poisa tur cheng sing ni sanga chu ni som chunga piturin antibok YouTube pa Gurugi in soifia na video upload to ti chu ni somral ma nge ya delete turin an chia tir bok hengi an zom lawani chuan atulanga malak zui ani tur thu tarlan ani bok hetiang kara hian tunge diklo bera tunge anin rem anga omlo ti chu sia thiam har takani engpo chuni se YouTube le thildanga tangin sum alak lo thei miao wangin hetiang lama innam noite chuan inrem na ziak nge ya da thlap hi afin thlak ti she theu sela zom ngei bok se adu om le ni tunge dik kan ti a tunge diklo kan ti tak ber comment lama kan soi chun zom don nia ruk a hluar police in mitin fimkhur torin an ngen meini som kumsang ni somni pathum Mizoram police te chuan tun hnaya ruk ru sang sang man an nei nuala mi thil ruk ninge rin hlel lo le saktu chu dan hnoya shem thei an ni thute ruihlo mamo phushuk nan thil swal dang abik takin mi thil ruk na konga ruihlo ngai te arwai lu thin ni in police thu chua tarlan ani meini som kumsang ni somni pathum Mizoram police te chuan tun hnaya ruk ru sang sang man an nei nuala mi thil ruk ninge rin hlel lo le saktu chu dan hnoya shem thei an ni thute ruihlo mamo phushuk nana thil swal dang abik takin mi thil ruk na konga ruihlo ngai te rwai lu thin ni in police thu chua tarlan ani police thu chua tarlan danin mei ni kwa kumsang ni somni pathum zandar som pani le achan vevel khan sketcher showroom zarkota miswal tukver tanga lutin
pheikhok bek le poisa cheng sang thum ru kani a he thila in nam noi Jonathan lalnun fela kumsom ni pakhat bung hun veng lai permanent address dorpui west aizol chu aizol police ten dorpui khutlang duty te pui nain anmana athil ruk pheikhok per somni paruk bek pasari fanny pack pani le poisa cheng sang khat zaruk awaya cheng noi ni sing khat sang ruk zathum somli hu chu mu le tani ni somni pathum thathum kumsang ni somni pathum zan khan miswal tu ti shat lo chu phura wathlovaya anchena anom lo hlanin tukver kalna ti chialutin steel almera da OST box somni pathum ruk ani a OST hi health department atanga OST client tenena semtura donani he thila innam noi wanla ruat fela kum somni pathum phura veng thar chuman ni in thu zo fi ani nuwa athil ruk box somni pathuma tangin strip somruk mu let ani ni somni pariat thali kumsang ni somni pathum zan khan miswal tu ti shat lo government primary school borai mami districta tukver ti chia alutin classroom pani atangin ceiling fan pani ruk ani a ni thum thlanga kumsang ni somni pathum zan khan he skula bokhian tukver ti chia a miswal lut le in ceiling fan pani dang ruk le ani bok he thila innam noi Anil Kumar yang kumsomni pariat son of Putoro Joy Rang Bahadur para Nochi Pura chu Kanmun police ten manin a ceiling fan pali ruk po mu letle ani ni thanga kumsang ni somni pathum khan an company go down Beton Hum Pipe Factory se song maumit konami cho miswalin rokin manrua engamozat machinery tools cheng noi ni manhu anrubawa rang taka chuizuin he thila innam noi film choi sanga se song tlang veng nia in chal chu bongkon police ten manin athil ruk te po mu letle ani ni somthum thlali kumsang ni somni pathum zan khan Kolasib veng laya lir thei pakhat tata e satangin battery excite ruk ani a ngun taka chuizui ngalwat ni in thir chelei thin mi pani rakip hasan kumsomni pariat le tinku mia kumsomni paruk madur bon kachar Assam permanent address venglai is Kolasib veve tinena tangin lirthei battery ruk nge nia shat panga lai mu chu ani chuizuina le zofia na kal zela he thila innam noi arutu la lom sanga kumsomni paruk dia kon Kolasib chu man chwa zui ani a tun naya Kolasib khachunga lirthei battery ruk na case pania ai nam noi bokti shat chwa ani zamuang mami districta cheng pakhata tanga complain an donangin ni somthum thali kumsang ni somni pathum tlai khan ador chunga refrigerator chunga ada mobile phone pakhat churu kani a rang taka chuizuin he thila innam noi kelarin oma kumsomni pariat mamit field veng ne in chal chuman ngal ni in a mobile phone ruk po mu letle ani ni somni pakwa thali kumsang ni somni pathum khan field veng serchi pacheng pakhat ne na tangin FIR donni in ni somni paruk thali kumsang ni somni pathum zinga miswal anche ne ina lotin bedroom atangin cheng sangli rukani a rang taka bo zuin he thila innam noi mal somdong zela kumsomni chan mari veng serchip chu serchi police ten anman ngala apoi saru ke ro ruihlo leinan alo mangzo to ani ṭhualṭhu VC chungchang thu chua ṭhualṭhu MNF unit chuan ṭhualṭhu VC chu thia turin LED ya an hek MNF party ṭhualṭhu unit try to 10 ZPM VCP pai adu wanga ṭhualṭhu VC thia tura an hek na chungchanga thilni phung dik tak puanzar tola kan chiat wangin anhoi tarla nang hian thilni na dik tak kan han tar lang ani tuna ṭhualṭhu VCP nilai hi independent atling ruling party VC siampui tura MNF zom ta ni a MNF VCP masahi atal kholo lutuk wangin VCP hi in thak ani Congress VC member thlop nain tunami hi alo VCP chhota a tuna hian ZPM party a om mek ani MNF lamin an hek na le VC lam in soifia na dan chu hetiang hi ni pakhatna village safety reserve an hum hallo reserve chunga mi in huanan wat soifia na safety reserve chunga hetiang hi omlo an soi hi safety reserve chung anilo pani na administration an keng ko zolo natlang an ho thalo soifia na
natlanga hian VCP hi atel zela lo thila a chhuah tumpoin VC dangten thatakin natlang hi an kalpui thin tlangau autir mumal lawanga an soipo tlangau hian auna turhmun an ruata a au thlap thule khotlang WhatsApp group a po tarlan ani thu a soi pathumna PhD tuipai panshal soifia na PhD department in wantlang tuitlan tormin lak sakna tuipai chu NH54 kongzau wangin ti chiatani a condemn ani compensation po department hian la in pipe thar ale nge a pipe lui hi abona sadwangin natlang tha in pipe la omang ang chula khomani a chu PhD ho tu tin hena thil mamo leinan shal kandila annin rem an loti a chhedeu te chu shalin ala thadeu te chu da thatani a shal na man chuan community hall da tur plastic chair le ani tuipai phi public property ani lawa PhD department ta ani palina animal control an kalpui lo soifia na ran khwa khirna dan hi ken ko ring ani a sutna omlo khwa vele ma chuan uilo chuak tok te om ve thin kanin mana kanin zil ve ring bok vokle bong chuak om ngai lo pangana NREGS lo VC ten an laka mimal hena poisa an kat sak soifia na mimal poisa VC in kat sak anei lo kat sak nia an soi puti sang zwala hi apex bank lam hian kat sak chan nein voi khat an lo kat saka chu bank sil chuthlapin VC te lekha an hontir hetiang hi CA in spot verification ane chuma an thukal dan choni an thu hi department lam chuan uluk takin angai thlak sak ve nuwa an hek na hi thutling lawa nga in VC chu an thiat talawa hek tu teril ro hi an le ni turani bial tu MLA hena Țhualthuin MLA chuan point dang siam le turin alo shil ni in soi aumbok hetiang taka ZPMVC chia an han chak mai hi thilsha thiam har takani VCP hi meichia politics a ton chat la nei lo le minun nem koshana po rongbol tu ni mek ani a rongbol na kong thleng po a anun vuak chiat vek tuma hetianga malak na hi om to lo se adu om khop mai tu nuwa party le mimal in karawanga Țhualthu khotlang timing chezonga ma la to lo turin party shwai to le mimal tinte kanin ngen ngal boke Mizoram People's Movement lunglei South Block 2 Kolasib Țhualthu le me kan sok ngam to der si lo ki kan batlar fan ki vir chara iten vir nasal tu ka thok thade ang ki te kan bawa ma se wa thon le tur pon huna om to si lawa tin si ning te ki an kha kang ti lom ko pe vir na sakha mai mishing po kan kat dor thai kop ti kopin thi na chiat na to kan om lo sam be sei la za ngai zel be sei photang